Kwa ihinda iraya urimi wa miraa kaunti-ini ya Embu niguo ukoragwo nyitete thing'a na njira nene, no urimi ucio ndukoretwo ukirehera arimi baita ya kuigana. Ni kumana naguo arimi 750 kaunti-ini ino ni magiite na riciria ria kuhugukira urimi wa mithemba ingi ya irio ta nyanya, makiuga ni maratanya kugia na umithio urimi-ini ucio. Tungiraga gwiciria outside the box, twabata kuthiria the community will ne kuthira kuko tureciria uria tungiambiriria kuvanda indo ciingi ta nyanya, migembe, muno migembe, tondu project ino yukite muno ni undu wa migembe, and we have mangoes on the ground, so tuambiririe ku improve migembe iria twinayo, tuambiririe value addition, tucarie market, nikenda riu tuambiririe from there. Magembe megania manje no atwicirie kuvanda kindu kingi tondu tiko tungirekereria manje metike for nothing. Thirikari kugerera ministry ya urimi-ini nyitete guoko arimi reciria-ini riao kuria mamahurite njaki na tabarira ya mai iria huthirite muigana wa ciringi milioni 100 ria 48 mwena wa ruguru wa dini ya Gandori na githurima tabarira yo mutabariri wa mihango ministry-ini ya urimi anyaga oigite tabarira yo yaruguririo mweri-ini wa kanana mwaka uyu. The pipe work it already at 4.8 kilometers against 6.5 trench work ya 6.5 kilometers, na ondora tukenda kuhakikisha munde ni kwamba wira wonde no ukororikite by February wa ugo twaugite na already as atokeragia wira urike February inspection ino ni awoka kuhakikisha ya kwamba wira no urarutwa wega na standard ni irathiwa tu, and the community is being involved, especially kuandika wa youth marute wira kuthondeka trench work na nginya ongia na nginya andu arume wa mundu onde uregwa they can be able to partake of this initiative. Murandi wa phase 1 ni no ambesa ngiri 148. Thirikari nene ukirukira World Bank ni maruta milioni 100. Neo thirikari ya Embu county ni asset assigned milioni 48. Minister wa urimi kaunti-ini ya Embu Muturi ni agathiririe thirikari nene ni undu wa tabarira ino, akiuga ni kurehe uguni munene kuri arimi guothe bururi-ini undu umwe na matura-ini. Ino ni gutethia food security yongereirio, improve nutrition and makolemena irio kumatethia, and also not only kuongerera gukuria irio nyingi na kinyi kunyita baita irio ricio ko ni makuongerera mapato mao thino. Handu-ini ha Kameme TV getwo Waithira wa Kihara.